IFM News. Lokal. Idol Bernard, please go ahead. Yes, good morning, Ilocos Norte. Kada iti pagudpod, impakaamo ni Mayor Rafael Ralph Benemerito II. Nga karaman iti master plan iti agdadamag tatang airport nga maipatakder iti matlaing nga dakamat nga ili. Naunaan nga minti mayor, babayan pa lang kadete may isang resolusyon iti bukal ti sanggunan panlalawigan. Dahil ito iket nga master plan ket mai-submitir iti opisina pala ang ni First District Congressman na Sandro Marcos. Kit kinunana at talaga ti plano na kada ito'y karaman kadigiti agdumapay nga development plans iti pagudpud Ilocos Norte. May saditan nga imunan nga naiplastaren kada ti tourism hub. Nga mismo nga Presidente Bongbong Marcos iti imay nga ng lukat kada ito'y para kadigiti turista. Tumasarno digiti economic development iti matlaing nga dakamat nga ili ngem digito iket awan iti pakaamo iti bukal wenno awan iti koordinasyon na iti ili nga nangibutaktak ka digitoy ngamin ta digitoy nga master plan ket plano nga mismo iti administrasyon Benemerito. Intamanding kende ti paseti pa nag interview taking kuana. Actually, di master plan tayo nga inaramit tayo dito iling nga pagudpod ako kasi adala dyan kami resolution di may ako ipal RJ daw-dawatin na di kinayapong presidente di pagmanakada di court at pala nga po handa namin yung koordinaryo muna di pala gobyerno tayo damat master plan tayo ako and madamamin ikuha iti provincial government na to tapnon na pasar nga maidasargan ni Apo Presidente. Hindi natin ko mga mapahamak na i-course through natin yung proper channel tapnon nagkasagot na pimpinas mo tayo panaka-aprobar na malubos siya ako. Hindi na plano tayo kanil programa. Definitely, ada talagang suyo na plano na yan? Ada po. Actually, dati pa ada talaga iti plano kakasan nga may sula lang ta pastar tayo na siya at nung naging pinmas siya pa naka-i-presentar na kanya ako presentar. Alam mo ito na ni Congressman Tatayawat siya din siya plano siya? Actually, yung ikuha kanya na ito yan, yung bagang itit ko kanya na tatak lang personally nga nayawat i-presentar ko to ako kurak kanya na tayo inawatak ni schedule so di nagsaritaan ni kasi at daming wala ito at inaw-dawat tayo nga areas nga balinto nga economic zone ito yung area tayo so kasla subit kasla part di plano tayo nga nito ako hindi nga pag-upod so malubos niya po makakwadi ay marami tatlong damot lang pagsayatan hindi nga pag-upod kaya syempre pero kayo Ilocos Norte. Paseti pa nagsarita ni Mayor Rafael Ralph Benemerito II. Digito iket nalawag nga inapakaamo ti Mayor nga ada iti mismong plano ti nadakamat nga ili ket sa pailakumat saan nga maununaan gaputa ada iti due process ken kastapay digito iket prerogative iti local government iti pagudpud Ilocos Norte. No apay naibutak-tak dito digita iti kuskusyon na nakadigiti nga gundaway ngaminta adamat iti preparasyon da nga mangipresentar iti opisina ni Congressman Sandro Marcos. Manipod iti pagudpud para iti IFM News, Idol Bernard Ver, tatak RMN.